Pozdravljeni. Danes se učimo glagol have got. Have got pomeni imeti. In to je glagol, ki ga večinoma uporabljajo Britanci. Američani v večini uporabljajo samo have, brez got. Sedaj pa imam eno vprašanje zate. Kaj je tisto najbolj pomembno, kar ti imaš? Ali bi se strinjal oziroma strinjala z mano, da so to ljudje, ki te imajo radi in skrbijo zate? Sedaj poglejmo, kako se tvori glagol have got v trdilni obliki. Imamo dolgo obliko in kratko obliko. Za osebo I, dolga oblika je I have got, jaz imam. Kratka oblika se tvori tako, da črki H in A odstranimo, namesto njiju napišemo opuščaj ali apostrof in prepišemo tisto, kar ostane, v e got. Izgovori pa se I've got. Ravno tako naredimo za osebo you. Dolga oblika you have got, kratka oblika you've got. Posebnost, ki se zgodi, je pri osebi he, she in it. Tej osebi pride do spremembe in sicer have zamenja besedica has. In dolga oblika je he has got, she has got, it has got. Kot vidiš, kratka oblika je he's got, she's got, it's got. In tukaj treba biti pozoren, da ta opuščaj s ne pomeni iz, ne pomeni glagola biti, on je, ona je, ono je, ampak zaradi tega, ker je zraven napisana besedica got, vemo, da opuščaj s je okrajšava od besedice has. Za množino we, you, they je enako kot za I in za you, je dolga oblika have got, kratka we've got, you've got, they've got. Tako pa kaj nikalna oblika glagola have got? Ravno tako imamo dolgo obliko in kratko obliko. Za I, you, we in they je enaka. Have not got je dolga, haven't got je kratka. Spet sprememba se zgodi pri tretji osebi ednine. He, she in it. On, ona, ono. Takrat je dolga oblika has not got, kratka hasn't got. Na primer, he hasn't got a dog. On nima psa. Nato imamo še zadnjo obliko, ki je vprašalna oblika. Vprašalna oblika se tvori tako, da ena besedica skoči nazaj. Katera besedica je pa to? To je pomožni glagol have. Prej se je nahajal na tej strani. Sedaj se nahaja pred osebo. Za vprašanja torej vprašamo have I got ali have you got. Za he, she in it pa nastane has he got, has she got, has it got. Za množino we, you, they ravno tako skoči besedica have pred osebo in nastane have we got, have you got a dog, have they got a cat in tako naprej. Sedaj smo se naučili, kako se tvori glagol have got v trdilni, vprašalni in nikalni obliki in hitro se naučimo, prepišemo v zvezek in ponavljamo, da ostane v spominu.